Ndagusuhuje nk'uko umutwe w'inkuru wabikubwiye, reka tugaruke ku mpapuro z'ibanga, tugaruke ku makuru y'ibanga agaragaye muri kano kanya, avuga ko ibigaragara muri raporo y'ibanga yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Gashyantare 2019 gisobanura neza birambuye ibikorwa by'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya P5 ryashinzwe kugira ngo rikureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri inkuru ugiye kumva mu buryo byagaragaye ko Uburundi bwateguye igitero cyagabwe i Musanze mu Rwanda, dore ko amakuru agiye hanze mu masaha yatambutse avuga ko byahishuwe ko leta y'u Burundi yateguye igaha imyitozo kandi ikayobora abagabye igitero cy'abitwaje intwaro cyatwaye ubuzima bw'abasivili 14 mu karere ka Musanze hari mu kwakira mu mwaka wa 2019, abandi benshi barakomereka. Nk'uko tugiye kubyumva, ibigaragara muri raporo y'ibanga yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 2019 bisobanura birambuye ibikorwa by'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya P5 byashinzwe kugira ngo rikureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ngo ikaze aho tugiye kugaruka kuri iyi nyandiko ivuga ko ihuriro ryari rigizwe n'imitwe irimo RNC iyobowe na Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'u Rwanda, FDU inkingi yayobowe na Victoire Ingabire Umuhoza, CNRD FRN ya Process Abagina, Rudurunana ya Nshimimana Kasiye ndetse na FDLR yowe na Byiringiro Victor. Icyo gihe ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko leta y'u Burundi yatoreje abarwanyi biri huriro mu kigo cya gisirikare cyane mu gace ka Bijabo ni muri Gurupoma ya Barara Sud, segiteri ya Tanganyika muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ijoro rya tariki ya 22 Mutarama 2019 abarwanyi ba FDLR barenga 1500 bavuye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru berekeza mu gace ka Shange muri Rowa Numbi ni muri sheferi ya Buhavu kugira ngo bihuze n'abandi bo muri P5 yobowe na Nyamwasa. Ntuza kugira igitekerezo cyifuzo ndetse n'inyunganizo twandikire muri comment kandi like ukoresha, niba utarakora subscribe nawe ikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tugutegurira bikugereho gatanu kuri gatanu. Reka twinjire rero muri iyi raporo igaragaza ko iri huriro ryashakaga gushyira ibindi birindiro mu Burundi maze rigatera u Rwanda rishyigikiwe mu buryo bw'ibikoresho na leta y'u Burundi. Ngicyo gihe yayoborwaga na Pierre Nkurunziza, ikaba ari nayo ihuza ibikorwa byaryo. Ambasaderi Agricole Nirameba icyo gihe wari umujyanama wa Perezida Nkurunziza, niwe wari ushinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR mu karere. Bikaba bigaragara ko yari ashinzwe gufasha imitwe ya P5 gukorana kugira ngo bigire ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukora ubutegetsi bwarwo. Muri uku kwakira 2019 abagera muri 37 baturutse mu mitwe yitwaje intwaro ifitanye isano na P5 cyane cyane Rudurunana binjiye mu Rwanda banyuze muri pariki y'Ibirunga ahaherera umurenge wa Kinigi hafi y'urubibi rw'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko imibare ya leta y'u Rwanda bigaragaza, abo binjira abagizi ba nabi bakaba barisha abaturage 14 bakomeretsa abandi babarirwa mu magana. Inzu n'ubucuruzi byarasahuwe, amaduka arangizwa, ibiribwa birasahurwa. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zatangije ibikorwa byo guhiga abagizi ba nabi, zica bamwe abandi zirabafata. Abafashwe rero bakaba baragejwe mu rukiko rwa gisirikare Kigali. Ubushinjacyaha bukaba bwarabashinje ibyaha birimo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, kugerageza gushoza intambara hagamijwe guhirika ubutegetsi n'iterabwoba. Hano hari amakuru ahari muri no raporo agaragaza ubufatanye bw'u Burundi na FDLR, dore ko iyi raporo ikomeza ivuga ko ubufatanye bw'u Burundi na FDLR bumaze igihe kirekire. Raporo zikaba zerekana ko iki gihugu cyahaye icumbi abagize uyu mutwe w'iterabwoba kandi ko bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bwawo bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko ambasaderi w'u Burundi Kinshasa Agricole Nirameba yafashije mu koroshya itumanaho hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi na FDLR, bigatuma habaho ibikorwa bya gisirikare bihuriho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR ikaba yarashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 n'ingabo z'u Burundi kugira ngo birwanye ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23. Ku itariki ya 5 Ukuboza 2019 wari umuyobozi wa CNRD FRN Lieutenant General Wilson Irategeka yafashijwe n'abayobozi b'u Burundi kujya kwivuriza Bujumbura anyuze Inyangezi no muri Ngomo ndetse na Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo.
ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera muri Kivu y'Amajyepfo zafashe Lieutenant General Irategeka zimutwara kuri moto mu gihe yajyaga kwivuza zinamurindira umutekano. Mu minsi ishize ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabazwaga ku bufatanye bw'u Burundi na FDLR, yabwemeje yifashishije umugani ugira uti umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. Nubwo Ndayishimiye yigira nk'inzirakarengane mu karere, abamunenga bavuga ko imyitwarire ye n'ubufatanye bidahagarara n'imitwe itwaje intwaro byagize uruhare mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, nk'uko amakuru agera kuri ONTM TV akomeza kugenda abivuga. Andi makuru nabonye avuga ko ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 ryatangaje ko ryohereje abarwanyi kabuhariwe hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangkok ikisangane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahagabe ibitero bya drone. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 ryemeza ko ari ryo ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu na 2026 igamije gusenya igice cyaho gikoreshwa n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Iri huriro ryasobanuye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bifashisha iki kibuga cy'indege mu gutegura ibitero bya drone no kubigaba ku birindiro byaryo no ku basivili mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wungirije wa Alliance Fleuve Congo ufite mu 23 Dr Oscar Barinda atangaza ko iri huriro rifite amatsinda y'abakomando ajya hafi ya Kisangani akagaba ibitero bigamije kuburizamo umugambi wo guhungabanya ibice rigenzura. Uyu Dr Barinda yagize ati ingabo z'abakomando zizakomeza cyangwa se ingabo z'abakomando zigenda amanywa nijoro zijya gukora akazi zarangiza zikagaruka. Rero baragiye barakora barangije baragaruka. Iryo terabwoba niryo dushaka guhagarika kugira ngo twubahiriza agahenge dusubire ku meza y'ibiganiro dutegere ku mahoro arambye. Ati tugere ku mahoro arambye. Ku itariki ya 2 Werurwe 2026 Alliance Fleuve Congo ifite umutwe wa 23 yungutse abarwanye bashya 1518 batorejwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rutsuru. Iri huriro rero rikaba risobanura ko aba bakomando bafite ubumenyi bwihariye bwo kurwana bari mu rugendo aho gushinga ibirindiro bihoraho. Umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru wa Alliance Fleuve Congo ifite umutwe wa 23 Yannick Tsisola yaciye amarenga k'aba barwanyi bazajya bakora nk'abaheruka kugaba igitero cy'indege cya Bangkok nyine, nk'uko amakuru yizewe atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivugana. Andi makuru avuga ko abarundi barira yo kwarika kubera Burundi bwanze gufungura umupaka wabwo n'u Rwanda. Museveni yanze ko Amerika n'Ubwongereza byubaka ikigo cya gisirikare muri Uganda. Izi ni inkuru ziri kuvugwa cyane turi buze kuzigarukaho muraza kumva uko ibintu biba bigiye byifashe.